تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê mijarekî me yê sereke heye ew qanûna entegrebûn û teslîmbûyîn û îtleşme û mîtleşmeya ku Xapû û Mîtê li hev kiribûn û li ser îmza kiribûn û îro em ê gelek pîrozbahî ji tevgera Xapû çîr bişînin, teror û terorîzm li we pîroz bi, serokê we yê newnewî û rêxistina we, mora xwe avêtin, îmzaya xwe avêtin bin vê qanûna ku navê wan wekî rêxistina terorê bi nav dike, hezar carî pîroz bi. Qehwa xwe hazir kin em ê vê şevê pîrozbahiyên gelekî xweş ji rêxistina xapoçî a terorîst bişînin. Ya Xwedê. Wey ser xêrê bi, wey hezar carî pîroz bi, çi qes li bejn û bala we tê. Ev têgeha hanê dawiya dawî we li xwe mikur hat li ser zimanê serokê wê yê newnewî, li ser zimanê rêxistina we ya Qendîlê û rêxistina we ya qanûnî lêgal Dewp Partî Çaqilmaz Partî ku win rêxistinekî terorîst in. Temaşevanê hêja rêxistina PKK bi serkirdeya Xapû Ebdela Öcalan û serkirindeya Cimo Cemîlbayîk her du qebûl kirine vê qanûna ku di Parlamentoya Tirkiyeyê de derbas bû, îmzaya wan jî li binê wê yê, îmzaya Xapû ne li binê wê yê, a Cemîlbayîk ne li binê vê qanûna hene, lê a nûnerê wan, parlamenterê wan li binê vê qanûna hene, qanûna hevgirtina niştimanî, kes ez navê wê navê qanûnê ku çi dibe bi nav dikin,
هەڤگرتن و ئەنتەگرەبووینا civakî hembêzkirin û hevgirtina millî a niştimanî û ئەنتەگرەبووینا civakî. Ev qanûna hanê di her du madê xwe vegerin wedî cî her du madên sereke rêxistina PKK wekî rêxistina terorê binav dike. Bi taybet di mada xwe ya di dûwa de ne tenê ez ê niha ji werî hûrgiliyê wê jî binav bikim lê kesê ku îmzaya xwe avêtine binê vê qanûna hanê wekî ku we dît Tuncer Bekirhan e, Tulay Hatim Oğlulerî, Pervîn Boldan e, Midhet Sencar û Sezayî Temelî. Sê hevjê Ereb in, yek jî Tirk e yek jî Kurd. û ew Gulîstan jî mala min ê Kurd e. Gulîstan jî îmzaya wê li binê vê qanûna hanê. Evana nemûmkin e îmzaya xwe bavêjin binê vê qanûna hanê qebûl bikin eger xapoş wan nebêje. İmzekin Gulîstan yaz Gulîstan îmze Perwîn îmzaya xwe bavêje. Sezayî îmzaya xwe bavêje. Metekir parlamenter jî. Ev qanûna hanê belgeyekî resmî ye di destê hemû gelê Kurdê ye ku PKK li ser xwe qebûl kir wekî rêxistina terorê. Li kur qebûl kir? Di parlamentoya dewleta Tirka dagirker de qebûl kir. PKK ev heqwasa sal e ji not û sisiya not û çara heta roja îro xwe çirand, xwe dirand, bi milyonê euroa mesref kir, bi milyonê dolara mesref kir ku xwe ji lîsteya terorê a Ewropa û a Amerîka derxîne, têk çû eval xwe min kur hat û belge wê dît. Qebûl dikin ku ew wekî rêxistina terorê ji qûnaxa damezrandinê. Niha temaşevanê hêja eger we Remzî Qartal we dît li Brukselê bêjin roj baş hevalê terorîst sayîn terorîst çawa ye ji ber ku ev qanûna hanê Remzî û layê Remzî ku bi destê PKK hat kuştin wekî terorîst binav dik. Li gorî madeya yekê û madeya di dûwa. Eger we sayîn Zibêr dît Zibo we wî dît bê heval rojbaş hevalê terorîst tu çawa yî gerek Zibêr xwe neqeydîne. Ji ber ku serokê wî newnewî û tevgera wî ya ewewî qebûl kiriye ku ew tevgerekî terorîst PKK û KJK û Kongra Gel û nizanim PYD û Pejak û Mejak û hemû di nav de li gorî vê qanûna hanê, li gorî vê belgeya hanê ev rêxistinên terorîst in. Eger we hevalê Şorbeşîr dît li Bruksel bêje ala wer layê Fadil eva serokê te ên newnewî te kir terorîst. Ew salê te di hebsa Sedam de qedand, ew salê te li çiyê qedand, te di nava PKK de qedand wekî liv û tevgera terorîst hat binavkirin li gorî qanûna serokê te yê newnewî. Eger we hozan Qîza Ehmed Xelîl ji bîroya PYD herin wê ji bîroya PYD derxînin û jêr bêjin werê hevala hozan hala wer vê derê Qemer Ehmed Xelîl wer vê derê tu û mîdya û ciyab û darşîn evê ku di nava PKK de kar kirine û cotek birayê te şehîd li gorî vê qanûna hanê wên terorîst in. Ne ez dibêjim serokê we yê newnewî dibêje, parlamenterê we dibêje qanûna entegrebûyînê. Entegrebûyîna bi dewleta Tirk. Dawiya wê ev bû. Niha bi rastî Xapo wekî reqabetiyê bi kîr dikişîne, hempêşiyek bixwere, zora xwe dibe. Di sala 2000 de li pêşiya gelê Kurd, li pêşiya malbatê şehîd û şoreşgerê Kurd a sekinî û lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirka xwest ê dozger jêr dibêje şehîd dibe şehîd. Vîdyo heye û bi dehê cara jî belav kiriye. Eger
عسكرين ترك شهيد بن ديماكي كسين كو عسكري ترك كشتن كجرن تروريستن ابو ويچاغي نديركت قبول كر كري خستناوي وهوالي بي تروريستن قبول كر لانها بو قانوني بو بلغه ودرباس بو نه PKK نها PKK نمات كار دست و لنگي PKK كتي صولكي تنگ نكار بيجتشتك سروكي واني نونوي جهوال جمار دبيجت تروريست جهوال جمار حجي چقماق رو دبيجت تروريست دجباو جمال و جمعازي ده يجا آبور بيجلنا بلغه دست دولتا ترك ده و امزايا حوالي وان يعني مثلا نكو جرنا خاپوچی خود خاپاندن دبن دسته دجمن دهی و ده حبسه دهی و دولتا ترکا داگر کرد باوی قاضی مازی و باوی دوقماق و اجمر پینه بکن ج خاپور هوا پارلمانتری و ایرادا و یا سیاسی سزایی تملی بسری خوب قونا خوال سر قانون هاني امذكر كو وين تروريستن ايدي ناخبنها ناخبن آمد دجله دركه بك بن فن 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 سروكي وي خو وريخصنا خو وآمد دجله حمودك تروريست دجابايا حتى صبحي آمد دجله ايريشي ما بك وإيريشي كردستان عراقي بك وإيريشي مال باطا برزاني بك حتى صبح خو بتشرين هذالي آمد دجله وحدة دين تيفور خو بتشرين وخو بدرين وخو بدرو وخو ديسا بتشرين حتى صبح رخنا لما بك افسخ تکار چل سرمده بیجه وانا لدجی آشتیه وانا دخوازن خوینا کردا برجه شرخوازن کرو های خولی سر دلوپکی خوینا کچو خورت مهیجه سروکی تو کوکا تحی قروجی ام لدجی شرن لیم قبول ناکن پاراتیگمایا سختکاریا سروکی تا مثل قدره گلی کرد وی فهم بک مثلا ناف هف نخ ام لدجي دي قانون هانين ام نلدجي فسخ كرنا PKK PKK فسخ دب تشرد در سكتر دب بكدر برحره اللي تشتي سروكيتين نونوي و PKK لسر قلي كرت فرس بك ام بي قبول ناكن قدرا قلي كرت شارنوسا قلي كرت ناف سختكاريا هانيه نقونا سزاي تماليه قدرا قلي كرد سرخبون آزادية وكو معصوم خورقما جبوي شركر ومظلوم دوغان جبوي خدار دكر وكمال بير وخيري دورمش جبوي حتى داوي حتى دلوبا داوي جيانا خو دروجيا مرني سري خدانين وقبول نكرن جي دولة ترك وكيكو سروقتين نونوي قبول نكر في فهم بكن ام نشر خوازن آمدیا PKK کی لهمبری و پیواجویا خیانت و تسلیم بوینه کی لهمبری و درکه و رخنه بکه وانوکی شرخواز خوینمش جناور حواله نزانم کشتنه و دخوازن کرده بکشنه وان بوی شوازه هانه بوی سختکاری هانه دو مدیا خود ایریش دیکن کرو های سختکار های وحدة دين تيفور تو وحمو كسين وكيته افج صالة ضحى زاري وحتى انا هاد تشويق الشر وكشتني كي ديك نتو هوالي تديكن كي هوالتي يشر از نلدجي فسخ كرنا PKK ما از نلدجي تسليم بونا PKK ما ويمدي PKK نباناجي از نلدجي ويما از لقال ويما فسخ دبه مسخ دبه پسخ دبه چوا دبه از لقال ويما حفت كوزين آويل پشت ازي بشكينم حفت كفر ازي الپشت باوجم از نل القال ويما ونشكي خوشي ديني جبر كل دشي قالي كرده ونشبدن دولة ترك از ون سربستن لي نرينا خو پاراتيگمايا سختكار سروك خوين نونوي
نكن قدرا قلي كرد نكن يول خارطة سي وچزم ومزم وچزگي ومزگيا جميل بايك از لدجي فيما وكسن وكيمك قلكن دما ام دبجن اف خيانته نكو ام شرخوازن ام لدجي شري وي اي سخته ايد خزمتا دجمنين داگر كرين كردستان دي ام لدجي وينه شري وي كت خزمتا صدام حسين شري وي كت خزمتا رجيم ايراني شري وي كت خزمتا رجيم حافظ اسد شري وي كت خزمتا رجيم بشار اسد شري وي كت خزمتا جولاني وكت خزمتا دولتا تركا داگر كر ام لدجي فينه ام كردن آزادي خوازن ولدجي ياو خوزياب قروجي خوزي طاهر وإلى صولا طاهر أديامان بوحدادين تايفورو بخابو مابو بالتبا طاهر أديامان طاهر أديامان تهر الجومي في تشتيهان قبولناك سروق قروجي وكو بكاكوي بزوري كر سروق قروجي بري نولو بو نه ویرنگی بو یعنی نه کسایتین ولات پاریز بون معلوماتین ولات پاریز بون وکی هینا بکه که ما دست بکرو برای خدا معلومات کردا برای خدا عشیره کردا ای ولات پاریز ای بوجاقا ای سلیمانا ای حلوان و لسیورکی و لبوطانی و حمود وری اف چکداری اویا سخته کو قربانی و معصوم قرقماز بو فی شکا داویل معصوم قرقماز کت جب پشت بو نجب پیش بو ومعصوم قرقماز كشت از لدجي وفي شكيمة ومحمد جاهد شنر كشت از لدجي وفي شكيمة حمو قربانيين تفقر آزادي خاص آكل لغوري دلي خوشون لغوري هستي خوشون وتفلي تفي تفقر هاني بون حمو قربانيين ريا آزادية أزوان ده حسبين من الريا تسلیم بوینه اوانا نه تروریستن تماشاوان هجا بزمان عربی جی نویسان و جواره دیسا دوباره دیکن لگوری قانونا ددوا بنده ددوا جوه قانونا هانه بنده یکی چید بجه دبه مبز جوه قانونا هانه و حمو کاروبارن اولی پرسین و محکمین کل لدجی ویر ریخستنا هانه هی تجميد بكن تعلق بكن نكو راكن ها كنجي وي ديسا وي بسكنه بيشتي كو هيزن اولكاريين دولتا تركيا تكسب بن كوجري خستنا PKK وكجاكي تيروريست هم وتشكيلات انجريداي وي بناف ديك التشكيلات انجريداي وي حمو تشتي خوا تسليم كر تشكي خوا معظمي خوا جبل خانه خوا حمو تشتي خوا تسليم كر وشاغي سر شعبا بندي يكي بندي ددواچ دبيجه اف قانون اهانه جريداي جنايتن كو ريخستنا PKK و KKK دما دامزراندنه جقوناغا دامزراندنه و ريفبريا و كسين تفلي وي بويه قانون في حمو ده برخوا جقوناغا دامزراندنه كسين كو جيفينا في سي تفلي وي بون تيروريستن آپو ويد بيجه قانونا آپو و باخچلي ويد بيجه ايتلشمه و ميتلشمه ويد بيجه كثير يلدرم كادر كف وبآخر تنها لغوري في قانون هانه تيروريست مرال قدر كافقر بآخر تنها لغوري في قانون هانه تيروريست حمو كسن كدفش PKK بردانه سليم شروكايا صلاح الدين چليك حمو كسن كدفش PKK محمد جان يوجا حمو لغوري في قانون هانه تيروريستن جبر كود ناوا PKK ده کار کرنه اجي وكي هوشنگو سي ما حقوص سال ده ناوا في تفقره هانه ده ده خزمتا في تفقره هانه ده قدان لغوري في قانون هانه اس تيروريستم لي اجي آپور وجي ميتير
وجي قنديل دبيجم نا از نه تروریستم از کردکی آزادی خوازم از کردکی کردستانیمه از و همو شهیدین که دوی ریاحانه ده چون همو کسین که پرچه کی جان خوش گودی خوانده کرن ام نه تروریستن خاپو تروریسته باغچلی تروریسته از وی دبیجم زلال دبیجم با کرمانجی دبیجم با عربی دبیجم و جارنا نویسی خود ترجمه ترکیشی دیکم آپو دو تقه دو ورمه دو نپخه دو غیده بوزی وی داره که چعبی وی داره که قوناوی داره که ایشه منه جایه از نه تروریستم آپو سرخوا قبول دکب کیف خویی از نه تروریستم جمیل بایک سرخوا قبول دکب کیف خویی از نه تروریستم مصطفى قرص سرخوا قبول دکب کیف خویی از نه تروریستم رمزی کارتال و زبیر ایدار و آدم ازون سرخوا قبول دکن به کیف خوانا شو تروریستن افکار کرمینال و کار قریج لأوروپا تکرن همو او بر پرسیاره وینه نه نکارن لپیشی اوروپا دولتین اوروپا بیجن کامش لیسته تروری درخینن دولت اوروپا جوان بیجن او قانون حاله چی بو او گو خورنا ده در پارلمانتویا دولتا ترک و همو امزای خو آوید بنیوی ماده یا عول و عادد واکو و دیگه تروریست او چی بو هرم خوشوی لیسته تروری آخاپو درخینن لیسته میته درخینن بشترو وارن دعوال ما ذكن بيجن والله ام قبولنا كنا من تيروريست هش بنا هش بن دانج ودرني افكسين كل الكولان موراني اوروبا جي درنوتين ما في قاسي ما في جوجو مجو وابوتشي كيفنونو افي ريكلام وبروباغندا اش في مساله دانج ودرني كيف ون حمو لغوري في قانون هاني بامزاء حوالي و بامزاء خاپو بقبول كرنا قنديلي ونحمو تروريستن ناخذن كستيني شو دنجي ونايمة ها دنجي ونايمة سروكي وين ونوي سرود الريت وقبول كر ويقنجو خوشكر دليم الورحد جبركو حتى تماشا فاني هيش ازي فيجي بيش د کنگره دا مزراندنا پککی پیشتی دربه 12 ایلول هنگ جو پککی ای خاین کد ای کو دور کد تفله هوی چی بود د کنگره دو امین ده آد حشته و دواده چتین گنگر لهمبری خاپو رابو نکاری بود اشتاق بکه رایشت خواهد چو اوروپا و داوی جیانا خوش دست د کنگره سیامین پککی ده حشته و ششاده دیسا هنگ جو پککی قطبون جناوان کسیره یلدرمو هنگ کسیندر د کنگره چاره ده آد سالا نوتی یکی محمد جاهد شنر خواست پککی و گرین پککی لی خوابون نهشت دربه یکی لی همبری کنگره چیکر دیسا پرچبون و قطبون چی بو د کنگره 50 دی قطبون چی بو د کنگره 60 دی چی بو د کنگره 70 دی چی بو د کنگره فسخ کرنه اول آد سالا ده هزاری دی چی بو گله کسی پککی قطبون خودی هلوسبون لهمبری پککی لهمبری خواب ده 1004 و 1050 دی پرچبون ده نوا پککی دی چی بو اونها همو سری خو حیز کرنه سری خو پیل کرنه کرو آپوش ورد بیشه تروریست های خالی سر نو های خاپوچی نو دولتا ترک و پککه و قندیل و آپو حمود بیشن وین تروریستن به ناموس تیکه پوز و قونا یکی جوان به خودی حلوست لهمبری پککه بیشن نام نه تروریستن تشتک جوان های خواستن بیشن ام نه تروریستن جا آپور بیشن ام نه تروریستن حمله کی کامپانیا کی مزن لهمبری وی قانون حاله درکوه لهمبری خاپو درکوه لهمبری خاپوچی درکوه لهمبری تفگر خاپوچی درکوه کو ام نه تروریستن حتی نها بیدنگی هایی حتی نها تسلیم بوینه کی مزن جوه هلوستانیا و اف کرچما ولونه ده سال 1900
21 22 23 25 37 38 كرد لهمبري دولتا ترك آدا غيركر كماليس لهمبري مصطفى كمال آتاتورك سري خواه اف كرد شما ولونه اوید نوا تفگرا خاپوچی ده شما ولونه كرو رمزي قرطال تشما ولوي قي چند سالة الدنيا ادمائي تشما ولوي جناتش تستندن لا يتكشتن لا يتيدن نيف انسانه لا يتيدن نخوشينا بسيكولوجي سنبيلتا وكي كركرن حلامة فهم كر زبو نانت نبو بخلقند او مال باطاوي عبوقات بو نزانم قزل قرط بو دفي بي هبو بخو دفي بي تنبو بآخذه تروبي نزانم چه او كرتيل خور علمي سر بشتا خلقش كيسي خلقي بخو رمزي تحشتي صالي تقو نحي تحطانا هذا نافا فيت تفقرا غاني ده تتشدك أفا تكر تيروريستي تا ولايتا وكذا تا وحمود شتا وين تيروريست اف قانون ولود بيجي ناس دي بيجي متناوية تركي وحمو كردي ما كرد بتركي زانن ورقرا ويا عربي جي مداخست وآز لديجي في قانون هاني مش بركو كرد تيروريزه ديك شهيدين كردا تيروريزه ديك آبي مد ناوا في تفقرا غاني دي نوتو پنجا دي جيانا خوش دست دا شهيد كت اف قانون آپی مد تروریزه دکر مالبات آمه کو پشگریا پککه دکر جسال حشته و نوطی ده اف قانون آهانه ما تروریزه دکر ام قبول ناکن ام وی قانون آهانه لسر چعوه خاپو بیته دخن ام قبول ناکن دبی گلی کرد قبول نکن دبی جوانین کردا قبول نکن دبي روشنبير ونفسكارين كردا سبي نيرو ايواري رابن يعني جوي قريجا هاني جوي قمارا هاني جوي بيستيا هاني ويدا تركا چه هي كلو اگر تروريست هاي خولي سرنو ونبون تروريست افستراني كل سر خاپو تحاط كوما بر خدا نالا ور خليل غمگين ديار هر دو تروريست كوما خناوي بگورن بي كوما برخدان تروریست جبركو قانون دي بيجي همو تشكيلات گريداي PKK اي چاندي اي هنري اي نزانم چه به ترورن و گريداي ريخصنا ترورين و تروريست جو قوناغا دامس راندني قانون لو دي بيجي اب ابو ولو اني سريوا كلوينا ون چت خوازن نا حوال تصرفاتی فهم ناکی آپو نزانم چه تحقیق دیگه کرو چه تحقیق های خوری سر قانون بو ارشیفا دولتا ترک هات سر امزکرین دنگدان و درباز بو چیه تجبر هینا قونا آپو و دوی آپو دشو هلوس لازمه اف هقوص الصالة ام رخنا دكن جيانا خو دخن قطريش دخن مترسية جبو قلي كرد بشكي داماري كردوارية دناوا جواكا كرد نمره داماري رخنا روشنبيري واسياسي نمره خاپوچي بسر نكذن اوا خاپوچي وكر تروريست دهرن بخون نا روشنبيري وان نا هنرمندي وان نا نظام افشي كرو هاي خولي سر هاي حقيم سق لا از چی ور بیش هاي حكيم سفقان باوي قدخه هوا سرو كتين نوي تكر تروريست ده هر جير بيج سهل بس دال سر بنفسي نقح بدنيا سرو كتا اف قانون هاني لسر تجي بيك تجبر كو تجي ناب مسألة ديه چه برخودانا زندانا چه بو لگوری في قانون هاني كاركي تروري بو پرتوكا وگرن لمحكمة مظلوم دوغان خيري دورمش مانه بلگه وگرن لي واد ارشيفا سرخبون ديه همو ارشيفا سرخبون الجمن PDF همو الجمن لجمعيش ونجي دكارن پیدا بکن ونجي دكارن وكمل لي وگرن
vegerin arşîfa wê bi zimanê Tirkî, bi zimanê Kurdî bê çawa damezrînerên PKK ê rasteqîne ê ku jiyana xwe ji dest dan çawa li hemberî dewleta Tirk disekirîn digotin em neapûçîne ma qey nayê bîra Mistefa Qeres mane Mistefa Qeres û jî nava de niha Mistefa Qeres ro dibêje xapûçîne em Baxçelîçîne em MHPçîne em Erdogancîne û wî serseriyê hanê jî ew birê Selahedîn Demirtaş Nûreddîn Demirtaş dibêje nizanim çi silahê me jî hebe imkanê me jî hebe em dewlet naxwazin ku ro hey xwelî ser tu dewletê naxwaze mane tu diçî di nava dewletekî faşîst parlamentoyê vê dewleta hanê de yî tu dewletê naxwaze tu Kurda dibe di vê dewleta hanê de entegre dike tu Kurda dibe di dewleta Colanî de entegre dike dilê min niha rehet dilê min li İlham Ehmed û li Mazlûm Ebdê û Aldar Xelîl û Foza Yusuf li heva serokê wanî newnewî ewan kir terorîst di herin bixwin herin Sifra Colanî û Nuh Yilmaz wervekiriye herin têr bixwin wawin bûn terorîst bi kesên wekî ew navê wê çi ye ewa Belûban Zozan Elûş bi kesên wekî wê re ferq nake pêr ferq nake yanî ha li Dewhayê ha li Şamê ye ha li Tirkiye ye û ji xwe re diçe Qahîra û digere seyrana xwe û siyaheta xwe ya siyasî jî dike mamosteya Bejinzirav û li dîplomasiya otêla İdîbî Pispor pêr ferq nake bêdin jî ferq nake temaşevanê jî ferq nake çûyê elimîne zûhat û mohat û vana û hemû elimîne ê çû ji kîsê xwe çû ê di nava PKK diçû ê ku bû qurbaniyê çek û silahên PKK û terora PKK niha kesek neyê nebêje ku hûn çima PKK terorîze dikin ku ro hey xwelî ser heykerê çolêmane serokê te newnewî va ne tenê PKK terorîze dikir ku ro şehîdê Kurda jî terorîze kir Kurd jî terorîze kir û xıyanetê li ser Kurda ferz kir di herin çawa kesên wekî Xapo di nava gelê Kurdê derketin gelê Kurd jî kesê wekî Mazlûm Dogan jî dirxist kesê wekî Masûm Qurqemaz jî dirxist lehengên Kurda hene nirxên Kurda hene evana ana vegerin ev şehîdên han şehîdên rêya azadiya Kurdistanê vegirin berî her kesî wê tif nav çavê apûkirin berî her kesî wê tif nav çavê ev kesê ku li ser vê qanûna hanê imze kirî berî her kesî wê tif nav çavê Zibêr Eydar û Amed Dicle û Ferda Çetîn û Adem Uzun û ev çopa hanê tevî ev şehîdên qehreman şehîdên Kurdperwer ên niştimanperwer jiyana xwe ji dest dan û ev hemû xulam û zilamên mîtiyê ku bi navê Kurdayetiyê bi navê siyasetmedariya Kurda jî diaxivin û qaşo çareseriyê dikin ev çareseriyê ev tasfiyekirina doza Kurd e ev tasfiyekirina ev komkujiyekî siyasî ye komkujiyekî exlaqî ye komkujiyekî civakî ye derheqê gelê Kurd dibe gelê Kurd jî bêdeng nemîne nivîskarên Kurd rewşenbîrên Kurd bêdeng nemînin li hemberî vê meselanê Helîmo dengê min tê te tu jî di nava PKK de yî êm ez ne di nav PKK de min tu jî heta roja îro li ser wan tê hesêbkirin serokê te yên newnewî te terorîst heseb li gorî vê qanûna hanê tu jî tu di mediya wan diçûxile tu rêklama wan dikî tu li defûzirina wan dixî tu li govenda wan xwe dihejîne tu jî terorîst e bavê Qazîmazî bavê Qulopazî û Gujomijo Gurdomirdo bavê Doqo û Boqo vê ser
تیقتۆقێ کی پاراستنا ڕێخستنا پەکێکێ بکە نانەها li gorî vê qanûna hanê li gorî îmzeya Xapû li gorî qebûlkirina Xapû li gorî qebûlkirina Qendîlê terorîst e. Ne ez dibêjim qanûn dibêje. Qanûna entegrebûyînê yanî tu entegre nabe di nava dewleta Tirk de heta ku tu xwe û paşeroja xwe û pêşeroja xwe kevnê xwe û nûyê xwe ku tu terorîze nekir tu entegre nabî. Xapû vê kir. Maşallah ji Xwedê re Mihemed selawat tiştek nema tiştek nema kuro tiştek nema. Mesele sînorê ku lêborîna ji eskerê Tirka xweziya lêborîna bi eskerê Tirka bi tenê bimana. Xweziya wê di çarçoveya ku diya min Tirk û dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim xwezka divê dima. Ava we tev li ser piştê xist û we kir terorîst. Dengê we neyê me. Win kesayetiyên siyasetmedarên xesandîne. Ev kesê ku heta roja îro Xapû û PKK û îtleşme û mîtleşme diparêze. İrade tune, mejî tune, exlaq tune, Xapû tiştek di we nehiştiye. We kirî wekî robota û bla 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 û ev bes. Wê zibêr derkeve ji ber parastina vê mesela hanê bêje wala kedekî mezin di vê qanûnê de hatiye qeçkirin. Hey xwelî ser, hey kûpê vira, keda çê, guyê çê maka ev çi ye ev qanûna hanê. Te terorîze kirî, te terorîze kirî. Tu kongreya te ya netewî ka helwesta kongreya te ya netewî li hemberî terorîzekirina PKK û KCK hala ji ber daxuyaniyek derxîn. Ez lama bibînim. Daxuyaniyekî derxîn. Ana rojnamevanekî, rêxistinekî, kesekî din li hemberî PKK bigotana rêxistina terorê ye wê cilê xwe biçirandin. Girova qanûna ku serokê we çêkiriye hey xwelî ser. Hey zibêr eydar. Hey kurtêr xur. Ev qanûna hanê ya ma ev çi ya evana çawa li ser xwe qebûl dikin. Çawa li ser xwe qebûl dikin ku dewleta Tirk û parlamenterê wan ê ku qaş û ê Kurdan e ji wan re bêjin tevgera terorê. û PKK bêdeng be. KCK bêdeng e. Wê ji mir derkevin hinek naw nizanim çi xweşî naxivin ha. Naxivin. Daxuyanî maxuyanî Anafê û Fıratı News û ev dere û merewê han dev jê berdin ha. Helwest helwestê zlamayî. Li hemberî Xapû li hemberî vê qanûna sextekar. Ez bim ne ku ez şerxwazim. Lê ez karim bi rihetî ji Xapû re bêjim. Ez cihê Cemîl Bayîk de bim. Kuro Cemîl Bayîk ava qasa sal tu vê PKKya hanê birêve dibe ma qey çawa çêbû? Qey cesaret li cem te nema yanî. Mêraniya we tenê win wilo dest bavêjin jina? Mêranî ev e. Qey cesareta we nemayî win ji Xapû re bêjin na em ne terorîst. Em teslîm dibin bes em ne terorîstin. Ji ber ku win xwe mehkûm dikin. Dîroka we mehkûm dibe. Damezrandina rêxistina we hemû karê wê ye. Jiyana we ya siyasî têkoşîna azadiyê û tevgera azadiyê û nizanim çi hemû ev qanûna hanê we mehkûm dikin. De derkevin, dengê xwe hildin, ez lama bibînim, neberê xwe bidin kesê ku rexne dike. Em piçekî dixwazin piçekî we yanî em ava riyê we biparêzin. Lê we mesele firotî ye. Ew jî nekê hûn şagirtê Xapû ne. Şagirtê Xapû ne kawê çi we derkevin. Temaşevanê hêja rewş bi vî rengî ye. Yanî xweziya bi Heseyn Xeyrî. Weyla Xapû tu bi qurbana şarê Çetû bi, weyla Xapû tu bi qurbana Hesen Xeyrî bi, tu bi qurbana Tahir Adıyaman.
كرتب قربان يعني از اتشبش اما جحشي صدام حسين جي او جحشي صدام حسين جي خابو شيدر كا بكيماني جحشي صدام حسين تفقرا ملا مصطفى برزاني تروريزه نذكر يو بقربانا ياسر عرفات بن جي اسرائيل قرتر ومستر هي ياسر عرفات دما بيمانا اوصلي باسرائيل او مذكر خو تروريزه نكر نقو ام تروريستن دولة اسرائيل اكو ياسر عرفات وكي تروريست قبول ذكر تفقرا رزقاريا فلسطيني وكي تفقرا تروريست بناف ذكر دولة اسرائيل جي مسألة بردا جي تيجاها تروريزمي كل سر ياسر عرفات كل سر تفقرا رزقاريا فلسطيني دقوت اسرائيل جي دفجي بردا نا ياسر عرفات خوكر تروريست و تفقرا خويا تروريست وجدا مزراندني وكي خافو كر اولاد بقربانا ياسر عرفات او نانو آوا فلسطينية كدانتا وإلى حلي حرام تتشتكي ياسر عرفات جي نعلمي تتشتكي جي فتح حماس جي نعلمي تماشافاني هيجا ازو هوالكي خشككي هيجاي از نابي جماويل في فيديو تماشا بكو خناس بك ام كتن ديالوجي لسر في مسألة هاني مگو وديد سروكي وين نونوي چه آني سريوه قولوا البرخوكت قو يعني انا شوا امو داعش والنصر والقاعدة بالوكف او جي تروريست ام جي تروريست مگو نا مثلا نولوي داعش والنصر والقاعدة شخور نابجن ام تروريستن دبيجن ام جهاديستن دبيجن ام دريا خوديد ام شهردكن دريا خوديد تيكوشين ام هي تجاري خو بناوي تروريست بناو ناكن تاني سروكي تين نونوي حمو سينور در باسكر سينور اخلاقي اي كردايتي اي انساني اي حمو تشتي در باسكر خوكر تروريست حوالي خوي تروري خوكر تفقرا خوكر تروريست جقونا غادا مزراندني حتى روجائر ما خابو وناخشت ما تفقرا خابو كونفرانس لدو كونفرانس آچه دیکن حتی که داوی اب سنو جاوی ابو چه زماوی و چزگیاوی وکی جمیل باقی دی بیشه اب تفقرا خاپوچی تفقرا تروریست لگوری قانونا انتقربوینه دی بیون قبول بکن ایک وره ایکو جی چیه و جا اوروپا کنا خو حاضر دیکن هرن راپورت ماپورت آجوان دو خوازن بیوگرافی جوان دو خوازن شست حياة حفصت كسي ليفر قادرو مادرو رابورت يخو بنفسين بيوغرافيا خو بنفسين بيون قبول بكن وين تروريستن حتى كو دولة تاتر الغوري في قانون عاني بلكي وعفو بك بلكي لو ببوره چاره سري اف دركت چاره سري اف گو خوارنهانه کناوه قانونا انتگربوینه درکت از انجح دکارم به وی شیوازی بنرخینم به وی شیوازی رخنه بکم به وی شیوازی جی شرمزار بکم بیدنگیا تفگرا خاپوچی او کسی کدناوا تفگرا خاپوچی خودکن نویزکار و روشنبیر بیدنگیا وانجی به تندی شرمزار دکم لیور اسیم داویا وی خلکه حتی خلکه کی دن ناوا خیر و خوشیه ده بمینه